Yang sangmala jule teningan me lase potele video ami mangpoji ngi jai skan mangpoji tukta chatok te fia thukji chijun teni diring jak sumpe ka ngaya Nurbulinka Palace yana photang jala lefle teni Nurbulinka tontak pojuna Nurbu juna treasure ya jewel shkodale Linka juna garden yana skitsal that means treasure garden ya jewel park jurukle teni Nurbulinka Palace po ngaya daksa dukane hotel hasa hotel ne just a few hundred meter distance ka dukanyal tene iwo UNESCO World Heritage Site sangi insugyale tene iro gena gayale lam kun ya highway ya jiplam chi jigina khonge yuliming ya jage mi ka borte yongdo tene ika distuble Nurbulinka khalam juna shayad intersection e jome da hele kaltis kata ngi jana gishuna command na diazat nga tan jigus mera gayale tene Nurbulinka inna potale dunna dugale potala netangste Nurbulinka super kilometer ngishina liptukle Nurbulinka wo yalwarim boche dalala mal dunpa netangste chubijipa khongi summer palace yana yare pota no jorukle tene ka main instructions kon diste dugale sukulla Nurbulinka scholar gusmena ikani diste duk so we can read it Nurbulinka thangjin nimidik skillam nukmosu naspatang tene amal artist bahalale amale lokhi amale nasa chenmo potala nang chula khaun source sen par Nurbulinka mane chor mi she zenji tene I garden boyale pura mentok na changma na chse risk de duk tene ya lamane mentok nami na chang taps de yut kya khlola ngaya wese December na yons pasayale machat shukpa nang spang bolingom pa thonchir dukpen tene aka mole entrance ticket na soto ngaya entrance ta free dukpen par hun la free dukpen yale par ya la tourist ko na 60 yuan yana around 650 rupees she khera nokle par gul la dak samachat pe jalmin song pasang tene free dugyala tene dakses kundun khong gyala Nurbulinka ne phepshkya glole indian ase gane yale khong gyara exile phepshkya tene te jani yale 1950s late 50s rizane cultural revolution jane mane building mangpek store shik mane destroy choshkya tene wikipedia na te odis to 2000s regina a building school yang rebuild jazat kya junji वैसे चप शेस तो गयाले का सोमा इन kan bo ya ka ning pa in kan bo chap शेस तो building walls kun manchat ning pa in so gyaala ya floor on ning pa in so parnang ku ges kunda na wall paintings nang yang wooden architecture ma chat soma in so gyaale iro yale Nurbulinka na rooms khorang dukang zana ya room juna mene sumgyal dunchu jigot gyalole tene iro yale ka monastic institution ya religious institution ye chana security check pote strong juru gyale mane pura access nang de sangwa chosta mane na ko chagene minu Teusu jina potpegina chial pegina ya korang gemi jina sangwa te churu gyale tene yale chalak nang ko chiri khoru chwa minu juna machis nang lighter nang ka imagine chisi chalak siyo teu na ko khoru chwa minu tene nga da chap nang ko lips no yale so this is the view yala ta mane tel demo ngon po mane jaga zuk chen mo put pasamai ka party linka ta yo no jurukle tene I main doeka Nurbulinka map chuse do yala tene nang ko chap leba che pu yala nga ta mane nakchal jina leba choshik ka direction in a chao use ma cha kan jo jana but we just follow the path we took the straight path so we reached at 7 Dalai Lama photang nga ya lengola Nurbulinka renji source sen patinga tan use me penya ka chik potala nang ka chik chula khan scholar gyosot tene goma ya le Nurbulinka wo 7 Dalai Lama ya na skaljang jacho khongi jang jat kya shurukle tene phota main gasgo ka board chik jang se dok te ka diste dukle English na diste dok gay na diste dok buri na diste dok yale in English na te diste dok it was built in 1755 tene te jane pot la chos na sit iska ekane rule chano control chano zenji diste dok yale tene khong un potrik se thari nge jalmiri gi no yale chap khong I chasgos kani ngata shes dok tene gasgo nangkok ne songs te zukshi dok yale view tene Nurbulinka o saka ting ga jast dok yale ata gompa ne so aji ga jast te minok tene I floor boyale iwa aga floor juru nganme long gibgas ke traditional floor tene I un shiga la motion pe yong jin lo yale shignan ches la mona ya po shignan na mono tene I floor boyale gompa khachi ga mane tong ches menu nganme cultural revolutions kun jani ya 6 stage na ya 6 stage na tene ro yale dukang uni gas gon mamu dugale so ega signboard diste duk ki mind your head junjile tene I o yale 7 Dalai Lama Kelsang Palace ino Popena Kelsang yalenga ta skalzang jonopa tene khoi gome chan botaste Kelsang photang jurukla tene photang yale thoktat sum dogyala khoi zimsha ya reading room meeting room conference room kunang jal chasla dok
Tene iyo khoi yukshi no yukshi kang element ko bolte dukla. Iga khoi photang nang khoi zimshak nang khoi choskang reading room, assembly room, meeting room changma jalchasa dukla. Tene net Wikipedia na te wandeste dukpen ki ira galmas cutting chupji pe khoi photang jalchasa yo junji. So I was very surprised hala. Tene mol atis pasang mol argus met ngatang thore songs del ten zinji zarakpen. Tene nga iga leba chi pungyam pudin be khoi photang jalchasa dukpen yala. Iga leba chi pungyam po tene bore kani deste dukpen stuck den mingur photang junji. Galwas cutting chupji pe khoi photang tene khong ira lo ji juskak lo yala. Khong 1956 the tangste 59 to pai photana juskak. Tene 59 na khong India na se kane 11 phepskar jurugla. Tene iyo khoi photang ino jurugale dun la fountain jigang duk. Tene skundun khong ga lashkar dani te zane inda Nurbulinka inda nasani photang nishkut kya. Tene nga khoi photana leba che pogya pu mixa le churwa jiskes jejuna cultural revolution zane chi chakan bu samba tangena rakpen imagine chungena rakpen. Tene ika khonge zimsa zimmal choskang meeting conference room tene te samaten na zo ayo te noglole. Tene ika khonge solchok ya chok se kursi guna ika jalchisla dukla. Nurbulinka wayale world highest horticulture garden in Europe. I mean garden in art, Tibetan architecture and sculpture art sunang dugale. Tene I choosy na bata handugale. Tene ang shokpane bata smang produkshkula. Tene shukpa nang yang evergreen changma mangpo tapste dukbench. Ini khar sugar can manok pamale. You bamboo no. Ina sugar can ina man shan. Sugar can na doctor de par you bamboo tree no. Te matsat ira yale bamboo changma tapste dukshkula. Tene sakya dun ngata thon pola tax na tsoksuno. Ira bamboo changma nesting ne ina recently tapste ino lola. Yalla ta ezokshkit pot kerlo yale ira pura machat pot pa linka tangashkola no lo. Tene iram pura mani mentok natsoks nang smansa natsoks nang shingtong natsoks manel changman natsoks tapslet kyalo yale pura picnic spot zoks noklola pargun la mani suna je dukpani yale pura ya tene ira semchan yale mabja nang pang dukpani yale mabjan gyan nikongste noklo mulla tene gyare mabja zenji yang species alag chigut yakte wang ira duk yale tene ngangpa nang mabja juna kata English ne choy juanok tungera kamani na yo idea zata tene nga kula stroll chansong te ika chonggang chun stroll chun yang peste dupin ika mancha ta potpe attires kunduk potpe attires kun gonte nga ta nasha ge benches dupin yala tes tene nga ya chansal photang junji galwang skuting chuksum pe photang jalsa lebele tene photang 1922 loja ga ja zatte mo in Nurbulinka yale skuting dunpa ne ta sechbi ba chupa kula phelen songte noklola nga khoi photang bo chang san de mo zur yale che juna ina collections khoi antique collection jalchesla ma poduk pechura especially khoi it's a carriage cars mang po display choste duk pin tene iga khoi jukshi inok tene iyo khoi skupar ino yale tene khoi jukshi gablok choga skunda mang po jaste duk pin This tene nga ya yale galwang skuting Nurbulinka Palace ale tene khoi palace chanla jurugle tuzing photang junji juru tene I photang bo khoi tusla jan zach kya yale tene I philo ga body ka descriptions kon deste duk photang skola tene buri na deste duk gay na deste duk English na deste duk yale tene khoi photana jalches sachan bo gender zik chakstong chantong juste duk yale namale ga chak bolte no ini ngaya ban cik jal testing boni philo ngi mate ton mora pnyale naku ga yang ton mo chus mana ngaya ka solja khante don ton nok tene sapik ratio setting boni ngaya yang location na jala so pnyale ika yala cycling choyo no yale mi unika picnic chola yo no
Ini entertainment activities sangwa ini ka joy on lo le Nurbulinka. Ini ngaya lamu tu song baya le jaga machin mudu pun dana jojo khur de kalsar khur pun eta man ngal te sin su pun ngaya lamu tu song stroller khut pun jojo ne na yang se stroll jon ker basan tu lama song tene daksa jojo ban jing ne ngi tang se duk baya le daksa dan mal tans. This thing ne ngaya lost song pun le to yo evening scene no. Ini ira driving baya le right side ni churuk shkoda. Mata India na left side ni chonok pa. Ini traffic rules kunte strict do le follow mani machuna fine ekdam le malo. Tene inda nang yampo ni video ika conclude choniale. Tene next video garden potas kola yole. Hafta jitli ninge upload choniale nasa tis kola topic study chonyot. So thank you for watching.